Anya laki din! Gumatangak man iti bagas. Manua kilaw. May salaang 60. Nagngina mo time. Kay talaga mo't anangin at presyo ti bagas ita. Nay, mabitlaang. Tabilangak numano ti kwarta. 20, 40, 60. Aday ta. Ato'y ti bagas. Arak ngay, jay tubay tao. Nangin at ti arak. Adda kwarta. Anya lakit dain. Panagkon ko ng kanyak awan ti kwarta. Kay naglaing kagayam ngagreklamaw. Na, adamot gayam kwartam abuo alimagasaw. Dua atubay tao. 70 ti may sa atubay taw. Amok ka. Nubagas agreklamo ka. Ngam no arak. Awan reklamo mapulaws. Asusweldom laang. Di mo kunaan nga awan apulos ginatang mo. Dayta, bagas. Na, daytoy laang ti ginatang mo. 7 tayo amangan andong. 5 dagiti anak mo amangan. Plus sika kensyak. Sapay nagado ti kanam. Daytoy laang ti ginatang mo abagas. Katilugaw mo laangan Na, anya dayta nakabulsakan ka. Awan. Kitaak no anya dayta. Awan ko naklangarutan day. Dua atubay to. Agasam nga iti presyo dayta dua abuti ti tubay to. Inggatang mula kumaaminin iti bagas. Paray! Hoy, parandaw! Abay paray. Martilyo ka, martilyo kita. Intabay merienda. Sa anak ama nagmerienda paray. Umay kakitain. Manulang madya soft drinks kan tinapay dita kantina. Sa anak pa yung mabisin. Makamu ka. Agulser ka. Nubaybay am tabisin mo. Nagkapwam. Nagudungak na. Napanak gimatang iti bagas mi. Ay na, di ka pa'y lagimbulpi iti sa nga kaban. Pangalaak ngay kuma iti panggulpik na. Apay, manuti bagas ijay palingkay. Ngimi naman kit din Imbes 60, nagbalinan 70. Ay, isukat asaan akong ngaglaklako iti bagas. Tangumi naman saan kan ngaglaklako iti bagas, nana? Saanan? Jay laangan mabili iti laklakaw. Anya ngay dagita ang mabili. Arak akan sigarilyo. Iso aya. Wan, uray pa'y nga tangumi na da. Awan agreklamo. Gatangan dalata. Kaskin nila kay ko nugumatang iti bagas, may sa kilo laang. Ngam no arak anak hangingina, 2 gatangan na. Awan pa'y pulos reklamo na. Ay, pudno takunam. Abay, agawid ka. Nagsapa pa'y lang. Anya na siya ba? Katno agala sa isang. Nasapa pa'y. Hinta kita ginaw. Awan kwartak. Siyak ti makamo. Ada kwartang baray. Ada, awisan ka ayan o awan. Sigurado ka? Kaya't mo nga ipakitaken ka. Sige man. Ada amat katwalit ka. Makitam da ita. Nay, ada nakaipit asang haribo di tawalit mo Ilimlimeng ko Narigatin numakita ni bakit kaw. Di ka payag merienda apulos. Ada magayam kwartam. Manumat ngay nga arak ti magatang na daytaw. Nasaya at tanagawid kan. Balay, dito. Ayan ka. Anya ti panagkunam. Ijay ka pa'y lapag iinuman nyo? Kung nagnoy
jay kabakiran ti ayan ka. Anya kabakiran, Katliyon ti kasang sangaw. pagpungpung tutenak at talaga andong. Ah, Ayan jay ginatang mo asidaan. sidaan? Adaya imbaga magumata nga kiti sidaan. Nabartag ka anagawid. Awan man at inyawid mo asidaan. Naginamatang ngamen ti kalunggong itan. Naiturad mo tigimatang iti arak. Ngam di mo man la naiturad tigimatang iti sidaan tayo. Mabisin kami. Nangag mo, mabisinan dagiti ubing. Ay, pagsidaan ba lang ay di bugong? Unay ka na. Irresponsable nga ama. Ay, katapno at daraman na. Bugong kan mantiga. Anya lagi dang. Mangantahan parehan daw. Itayak pa yung mabisahin. Wana, mangantan. Andiyan na ita si daw. Dahito laeng. Andiyan na ita. Soy. Wan, ano san ti adda? Day talang ti si daw. Anya nga iti pamigsam nga agkiwar iti siminto. Inton madamdama. Awan nga rod may gatang. At may gatang mo iti arak. Awan may gatang mo iti si daw. Anya laki daw. Nanang, balon ko ngay. Awan kwarta kita anak ko. Ingka payla dumawat kinitatang mo. Awan mo't lati itad na. Adda kwarta na. Ingka dumawat kan kwa na. Sige nga rod nanang. Tatang, ikanak man iti balon ko. Ne, adaya mo't kwarta. Kunakon kat. Anya nga awan, Awan nga raod. ikam ni Jenny iti balon na. Awan maitid ka. Aga pa kayo manan. Gapulaang iti balon ko ije iskwilaan. Igatang kulaang iti bagas na iti kwartak ditoy. Anya laki din aya. Nay. 5 pisos. Anya nga iti magatang na daytoy tatang. Ne. Mano, tintad ni tatang mo, Jenny. Daytoy laang nanang. 5 pisos laang tintad mo. Ay naawanan ti magatang dayta ita. Nayunam mo't Nay, anya nga'y kumati inayon ko. Nayunam kunak ne. No. Di mo urayan ang makaungat ak andong. Ni. Maladaw ako ni iskwilaan. Ikanda kon ay iti balon ko. Agsakit mati tiyan kon bakit. Dayta ti sakit dagiti mahilig iti arak akaskan ka. Sana nga gang angaw. Talaga na sakit tiyan ko. Ay ingkag pa-check up ah. Makapagpa-check up. Di mo kayat ti agpa-check up. Tamas pilyam ti gumatang iti arak ngem dayta salunat mo. Nay, unak manunapan ka nagmerienda. Anda ka mo't gayam dito ilikawd. Idak man. Nasakit tiyan ko paray. Ay sos, delikado na ita. Kasapula mo ti doktor. Saan mat siguro delikado? Ay, katitipid mo dayta ni ti kanaw. Arakit di ako nam ti agas na. Sika talaga. Aginom tayo manan madamdama paray. Ureg sakit ti tiyan mo. Wan, isong arod ti kunak nga agas na. Arak, anya laki din. Nanang, jay kanan mingay. Mabisin kamin. Aguray kayo, ta ikirkirug ko pa'y dayto inapoy anak ko. Anay, ikaw. Anay, Ni tatang yo. anay, ikaw. Apay, agan ano? Itaray na ko niya ospital.
Matay ako ni ti sakit ti tiyan ko. Aguray ka ata parubwatek pa'y dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Anay ko, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Day takot ngamin, kaiinom mo iti arak. Itry na ko na hospital bakit? No di mo ba'y kaya ti mabalo at di na oras? Apay, asino dyan lugan da iti tricycle. Ni pare andong nana. Napuruan sa mo, jay sakit na. Anya ti sakit na. Jay tiyan na, ti agagalan na. Dayta, kaiinom nan iti arak. Isumuti ko nagdayta ka. Agasam nana, maiturod na ti saan ngag merienda. Kanagsidalaang iti saoy. Tapno da may katang na iti arak. Ay, pudno dayta. Dito'y tupay kantinak. Nagado a reklamo na nugumatang iti bagas a may sakilaw. Nangina ka naw. Agam nugumatang iti arak kay na. Uray la dua butilya ti gatangan na. Agasam day tangay, inyalagi dahin. Ay, sus, delikadon san. Anya delikado na. Addan sa mabalo a kaarubak a di na oras. Anya ay di ko na ti Doktor Bagay. Anya kumanga iti bagana. Gapo iti kaiinom mo iti arak. Iso nga agsaksakit day tatyan mo. Di nakman paglibakan bakay. Sa anak nga agliblibakan ka. Ibagam nga min ati pod na. Kayat mo, taayabak jay doktor. Taiso ti mangibagakan ka. Ano di mo pa'y sardengan ti aginom iti arak. Ison ti patay mo. Ay, sus. Apay ngay andong, tagpilay-pilay kamot amagmag na. Nasakit pa'y lang amin di tiyan ko, nana. Anyayati ko na ti doktor. Awan matkit de. Ay, swertim pa'y lang aruda. Tasaan anak ka, ruday tasakit mo. Gumatangak man iti bagas, nana. Ay bimaban ti presyo ti bagas. Saan ka mo't siguro ngagreklamaw? Nasaya at ano kasta. Manon ti may sa kilo, nana. 50 lang. Nay, nasaya at mano kasta. Arak ngay, sagmamano. Apay nga uray mula iyarasas kanyak adinamag, Ay, tamdamagak lang. Ay, day tatingin mi na. Pati sigarilyaw, nagdoble ti presyo na. Unay matay. No anya pa'y ti kasapulan ti bagi. Iso pa'y mating umina. Ay, reklamador ka talaga. Anya andaw. Anya kalakit din aya ataaw. Dayta bagas sa ginatang ko dita kantina. 5 kilo ti ginatang ko. Talima ka. Nasaya at mo, tabi mabanti presyo. Diyan ngay sidaan. Ano san tayon ate agsida iti asukar ken kapay. Nauma kaming kadagiti kakabsat ko iti kapitan asukar. Nangag mo andong. Ay, Jenny anak ko, nagsapa da kayo a pinagawid Adda ka numat meeting da, ma'am. Ay, tatang. Anya data nakabulsa dita pantalon mo? Ay, awan. Anya nga agpaiso dayta? Sardinas? Sana sardinas. Arak nanang. Duabuti ti arak. Gimatang kamanen iti arak. Kat imparit lang arudan jay doktor mo ti arak. Aguray ka man. Talaga pagpungpung tutan na ka. Ay, anya ti aramidam. Jenny, iyawat mo day tawalis. Darasam! Nanang, mabit lang. Nagpaiso, napanay nala ti walis.
ti walis. Yag mo anak ko. Ay, di mo ilayat dayta. At ako mo tungak no panguran na kitiwaris. Ay, agtal na ka kuma. Talaga pang pangkuran ka no di ka pa'y balbaliw. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din. Daytoy laangan, tinabati ijay anak ti asaw, nanang. Aywan, ginatang dajay inam. Ila ko kuna, taisupay nga igatang ko iti agas ko, anak ko. Kasla saan mat ngagbiag daytoy nga ukan? Saan sapay ang makapagna? Isumot nga minday tati buridak. Kunak idi ajay brown na burburan ti ibatim apara kanyak. Ay katurayom tumanan intun aganak ni Brown ay. Kasapulan mi nga rod ti aso itan, tanay. Ado ti mataktakawan ijay ayan may. Isu nga rod ajay dakkel kan napigsa ti kayat ko. Tapno makataol. Ay makataol day ta. Ang kukutal ma. Di nan sapay mainga nga tingiwat na. Seli bakay, san samot na mabigatan ye ukan at inawat mo kininanang mo. Apay anak ko namday talakay. San na matakayat timangan? Isukat ti kunakin ni nanang. Inla ko na mangaminan dagiti kakabsat na. Alalakay, inkay gatangan iti gatas na. Pagkatasam, Igatangam iti naimas akanin na tapno pumigsa. iso paya paggasto sanday tanga ukan. Padasan ta, bareng agbyag kat isunto ti mangabog kadagiti agtatakaw. Inka nga roden alaan ye tulbo ti tricycle, anyalakit day. Nay, agantar kamutan Ay, kumaray. Anya kayo mutan? Di yu man ibalangan day takarag-karag at tricycle yu di tadalan. Awanin ti pagnaan mi, no kayat mi matirumar. Ay, kwa. Naglawa mo tayo ito'y pagnaan, maray. Saan kami makapagna, ta nakapating nga mo day ta tricycle yu? Ay, kasta ka day. Pasensya ka na, maray. Di yu pa'y amumot ti makikaruba. Mangmangan mo tentoy asaw. Naimas lagaya mamakanti kayat na. Nay, inibus na aming gigatas. Agbiag da ito'y bakay. Sapay ko maa, taisunto ti parabantay dito'y balay. Para taol kunam kidia. Taulan na dagiti kaaruba. Nga uray di mo matan-anon ida. Kat kagurada ka. Asino nga'y tidakda ka matam akaaruba lakay? Ni Mari Mary Nagalaskid din ti imbaga na kanya kitay. No apay matakas ta ti ugali na. Griingkan ang! Anay ikaw! Pahayagan na no kamanan! Day talamat maturog ti among nga aramidan. Ay nadadaulam mo day tapunganan day! Agyaman ka kit di ta saan aday tatugaw ti impang urkukan ka. Apay ay sumuro ka manan ako nak! Kita man de takaruba. Kita kunak. Anya ti kita Day tabalay da sili. Napinturaanan. Day ti balay. Maleklik kablat ta ti diding na. Ay kat bay Pakasigura maya. Ay no inlan samad kumaday tuy diding ti balay ta. Sa anak ko maama kaungat akastoy.
Kano ka na yung kamangagong ungal? Uray awan gap-gapo na. Unget ka lang nga ungal. Anya laki day. O anya timako ng bakal. Mayat matlaeng ka diti pintor da ito'y balay. Wala ka ay. Pink ko naman. Isumat nga minti kayat mo akulay. Lakay. Mabalin ka di a pinturam da ito'y pagmasmasitasa? Ay katuan Pink matlaang alakay. Amin nga alad, kan uray dagiti paso, pinturam iti pink. Unlatan abakay. Lakay, agtaulan da ito aso nga intod ni nanay. Nagturada na. Anya nga iti ipanagantakan ko na. Ay ket, gaputa na turad. Panaganan ta iti waki. Apay nga'y awaki. Basit nga aso. Angem feeling canine. Anyan lagi day. Agin lalabasak man dito'y balay da seli. Takitaek man da ito'y pagmasmasitasan na. Napinturan at talaga, ket nagpintas. Maibagay jay pintur na, ijay kulor dagiti adu asab-sabong dagiti masetas na. Ay na, jaklaki din nadlaw jay aso da ataol-ataol. Ay, maamandan tukit din akit kitaek jay arubayan da. Imuna ako na nga. Tamabisina ka. Naang, napanak pa'y lagi matang itirikado tilutwak. Ang mangmangan kan. Saan ako na makauray? Talaga mabisina ka. Inton malpas ka amangan, agaramid ka iti pagmasitasa, ha? Anya? Awala ti di ka ipaparamid na. Awan to pa'y apulos tinarugyam kadagiti ipapaaramid ko kan ka? Kano nagaduma nga main? Diya ako na mau. No anya ti ununa. Sa anak kumamagkat nga agungat, no aramidam dagiti ipapaaramid ko kan ka? Wan. Aramida, kinton malpasa ka mangan. Kaya't ko atuladam di pagmasitasan ni Seli. Anyaya, klase na ita pagmasitasan na. Ingka ngamin kitaan Anya lagi dain, managapal kalaunay. No anya ti adday ti karuba. Kayat mo ka damaken ka. Anya lagi dain. Lakay, addan samot tinaulan ni Waki di tarwar. Apay, di mo kad nakita alimabas ni Meray. Tila tataulan mo ni Waki. Maangot na nga bain. No asino dagiti addadake sa pampanunutan na. Anya nga'y kumatida ka sa pampanunutan na. Saan tamat nga an-anwan? Ngam, agkuskusila. Wan nga raw. Nagsayaatan ti pan nakaparada na ye tricycle kao. Ibaga nakitdi apasalsali. Kano naglawaan ti mabalay na pagnaanda. Ay nalakay. Addalimod asakit tinakam na kadata. Wan, isong araw arumbang laang at aulan ni Wakay. Pag numaranta magayam ni Waki. Kas kalaag kakapsot nga agilan lansa. Kano kanto pa'y ngay amalpas no kasta ti panagilansam. Anya? Agtrab-trabaho ak lang arudan. Agungot ka pa'y lang. Barta kam ti agtrabaho. Marurudakan ka. Isardeng kunday tao. Anya ka lagi dain.
San ti taul ni Waki bakal. Ungarod lakay. No dengdenggam kasla taol ti dakkel nga asaw. Saan anasayang dagiti impakpakantaan na imas ken kwa na bakal. Lakay, timmaray mo tan arimwar ni Wakay. Adda siguro na angot na anas ken na taulan na ijerwar. Bay amlat tabakal anya laki dain. Ituloy mo ti agtrabaho. Apay asim mardeng ka. Ungat ka lang ungat. Saan mo pa'y alinan saan, Jerry nakrak mo adiding? Awanan di ganas ka. Reklamo ka, reklamo. Hey! Taul ka mo't ataol nga asaw! Nay, agpada kayaw at tumanaon. Ang lalaki dahin. Anya daytoy nakasurat dito'y likod ti tricycle yaw. Ay kat basaam ananang. Mabasa ka for sale. Apay nga ila ko yaw. Nabayagan na plano mi kinilakay kung nga ilako day tadaan na tricycle nanang. Ngamain, gumatang kami itilugan. Aday gatang yaw. Adamot ananang. Napigsa tibay ensel nilakay ikaw. Ay kat sapay kumaa. Tamala ko yuday ta tricycle yaw. Addan agtaw-tawar nanang. Paray, ilakla ko yun dito tricycle yaw. Wan paray, Kaya't ko kumagatangan. adun ti mangibagbaga agatangan da. Angam no kayat mo, ila kuminkan ka. Mabalin paray. Karuba first before others, paray. Gatangam nga rudain. Manuti kwartam dita, paray. Anya tinagsaritaan nyo kini Arnel. Gatangan taon di tricycle da. Anya? Ha? Karag-karag nga glatlati at tricycle. Gatangam kit din. Nalakalaan, di pa nangilako da kanya. Uray man pa'y piso laeng ti panangilako da. Saan arumbang agatangam? Kaya't ko nga raw dagpasada. Tapno saan ka reklamo ngawan aramida. Anya laengan nga iti maibagada. Nagbibisin ka? Awan ti kwartam apaggatang mo iti brand nyo. Urayan niya pa'y aramida. Madayaw analalwan di pa nagbiag da. Agtal na ka man dita. Apal mo lang da ita. Iso asaan mo kaya tagatangan di tricycle da. Apay ko mga apalak idangay. Ay na, umapal ka kadakwada. Iso akagurgura mi da. Uray sanda ka magnanan mo. Ngay, dahil jay samang tikinatang daalugan. Ngita sirip-siripon na kit din. Pau, nagwapo na lugan. Di mo man tan-atan-awan ta makita da ka. Ay, nakman kita. No, di ka lagbain! Ang suplitas! Brand nyaw. Talaga mo ta. Ha, brand nyaw talaga. Tayo ginatang yalugan paray. Nabayagan agururnong kami kinibakait. Tapno makagatang kami iti kastalugan, paray. Kahit, kasano nga yan, tayo tricycle yaw. Alaam nga minan uray installment mon, paray. Mabalin paray. Nay, angot-angutan lang mo dito asang paray. Karkar na. Saan nakabot at ataulan? Agayam kami paray. Apay nga ta. Nuni bakit mo ti makita na alumabas? Nagpig sa ti panagtaul na. Waki! Nay, ay ayabanan ni bakit ko ni Wake. Tamang nagtaul manain. Saan paray?
Kay ayo naktaasaw. Anyalakid day. Ikatam day ta tricycle dita sangwanan ti balay. Jak kayat ama parking dita day ta. Ay, pakasi kuramaya. Ipasadak nga raw. Apay ngamin nga inalam. Hulugak kanaw. Aw, di nalawag akayat da at tulungan dak. Kas kamula kakaasila una yan. Yaho, nagadulaki di reklamo mo na ya. Ibagam giday, no da paghatang mau. Hala, tamapan ko gatangan. Pangpadasak man day te tricycle. Nukasanaw, titaray na. Jak amo lakay. No apay apilpilyan ni Waki ti tataulan na. Ay, kunakmetken ka. At taulan na dagiti dakas ti panagpampanunot na. Kas kinimere. Mary pa'y mat nga rod tinagan na. Saan mat gayam anasaya at tigalad na. Bay amon Ayun gayam lakay. Mabayadan nga ta nila kay na di tricycle. Bayadan na dayjay. Kunak nga uray hulugan na. Sa bagay, nabayag nga awan trabaho nila kay na. Tulong tamutan adayjay bakay. Tulong ta kadakwad ang agasawa. Sige agsabong kayo lata. Tanagagutak mo't amang sibog kada kaya. Hey! Ay! Oo na yun, apa nang taul na Waki kit ni Mary alumabas nita kalsada. Nita, kayak na nakamadan. Ay, Wakay! Stop! Ay no, pasensyakan Ameray. Anya ti panagkunkun na day taaso yo kanyak. Agtatakaw? Jakman amo, tasikalaang mati kayat na ataulan. Anya? Nilakay mo, saan namot atataulan? Hay, imbag lakit dahin tasimardeng atuman na ultoy aso may. Lumabas aklaang mo tataulan na kon. Simardengan ang nagtaol. Kastamat kumakan ka. Sumardeng kan agumurgura kada kanay. Tasaan da kamat nga an-anwan, Meray. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmarts YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Ay, Tomas. Apay, di mo makita nga agwalwalisak. Agwalis ka laeng Ingatom mo't adagita sakam tanagrugit day tabadbad da kam. Awan tupay ngamin mo't ti makasango nga agwalis mo dito'y balay. Sakla amin ang. Jak nga rod maingataw dagiti sakak. Ti ko namkit day. Sadot ka mangingataw. Anday! Siya kon ti mangingataw kadagita sakam. Nasakit ko na, anday! Nasakit! Apay, si kalaang aya ti addaan na yun na Tomas. Tapno amaw, permi anagsakit to'y abaga kun sikat kaw. Nagagnak anagreklamaw, Si kakadagiti tumang mula ang tinasakay, ngumreklamo ka reklamaw. Di ka pa'y tumakdaran, nakatugaw kalatan. Siyak taglinis, siyak pa'y tagluto, kaslaawan kabalay ko, siyak laminan. Anya ti si Nanang? Dahi talamangan, ti pagalis pa niyaw, di kay pa'y makaluto, siyak laminan. Nagsakit nga rod ti tenged kaw. Naktangan sa idirabi Dayta, agigidan tayon nga agsakit ti bagbagi na dito'y balay. Ha? Ta sino ta da sakit na aya? Ni tatang mo,
Nasakit ka no mo dagiti tumeng na. Iso ang nakatugawlatan. Ay, saan latenged ko tinasakit nanang? Pati da ito'y barukong ko. Ay, una yan. Nagaduma day tanan nasakit kang ka. Mabisinak pa yan. Bala, umay naktulungan nga gluto. Tapno mangan tayaw. Anyalaki day. Apay, ayan ni Emma. Taiso ko mati pagluto niyaw. Nay, agda ka madlagayam dito'y suli nga agsil-cellphone. Apay manan aya, tila makitkitam. Ing katulungan ni nanang agluto. Sakton ti aginaw. Awan ti kadwa ni nanang agluto. Kat si Kangay, Nasakit nga ron ti tenged ken barukong ka. nasakit mo ti ulo. Agtutulad ka mait. Pudno mait, idi pa'y kalman ngagsaksakit ti ulo. Oh, kasi cellphone mo day ta. Agasam man nga minta, puro ka cellphone. Ala, inkan tulungan ni nanang agluto. Naglaing nga agibaw. Anya ti sidaan. Agtugaw ka kidain. Damagang pailaang no anya ti sidaun. Ne, balatong summer dayta. Balataw nga da sardinas na. Ne, apay akas tatiin lutoy asidaan. Kano maiparit kanyak dayta. Kahit isumatiad. Uray siyak. Maiparit kanyak dayta. May parit kan ka? Tapay ko ma. Awan mo trayo, ma'am. Agsaksakit lang nga ron ti tenged ken barukong kong. Pag sidaendak pailaang mo iti balatong ken sardinas. Ay na, no diyo kayat timangan san laang. Anyalaki din. Basta siya, mabisinak iso ang mga anak. Ala, da kami langan kini timangan. Makaammo kayo ang mabisinan. Emma, sa dino ti papanam, Igay aginaw ka. apay ko ma, katda kami kininanang tinagluto. Si kamot ti aginawon Sa anak nga rod ama kainaw, tanasakit ti tenged ken barukong ko. Uho. Anya kumangay ti connection day ta nasakit at tenged ken barukong mo, di ta panaginaw mo. Di naksongsongbatan man, Emma. Ina-unaak nga mitisi ka. Aginaw kan. Ne, tagkusilap kitin. Aginaw kan kunak. Ay na, nagmayat lakit din ayat istorya na daytoy a pelikula nanang. Ay na, kunak tumot kang ka. Ang katuluyan jay bida lalaki, kan jay bida babae. Anay! Nanang, ni tatang, Apay ni tatang mo. di mo nangagaya. Tiyan niya. Anay! Anay! Ay sos, ano nga taan? Ay. Inkakitaan na. Ay, uwin. Lakay! Umayan! Apay ayang agpukpukaw kamot alaklakayan. Nasakit nga ron to'y tumangkaw. Nan kita akman. Ay, inayadam mo ta. Saan mo talimtag? Apay, masapul alumtag tapno agsakit. Ayan jay agas mo. Aha, agas lang nga agas. Nasken nga agtumar ka iti agas. Haha, naumakon nga agtumtumar iti agas. Ay kat ano sam angarod ti sakit na. Na, Saan ka nga agpukapukaw? Tama nga numangagda ka dagiti ka aruba. Kat panunutin da adangdang randa ka. Apo, nagpintas to'y buy-buyaak dito'y telebisyon ha. Hello! I miss you too. Kumusta ka ngay, babe? Na. Anyamatan. Nagbuisit tayo ito'y babaeng. Ta dito'y paimot salas ti pakitungtungan na iti cellphone na. Huwag ko naklaro doon. Aguray ka man. I love you, babes!
Wen, love ka ko na lang Ruden. I miss you. Amay, di mo nangag. Kaya't mo nga ulitak nga ibaga, ah? Hoy, Emma! Wait lang, Manong. Apay aya. Iya da yung manday tapan nakisaritam dita cellphone mo. Kit-kita ang magbuyboya ah. Ay, wait lang, babes, ah. Kasaritak labiit ni Manong ko. Ijay kasilid mo ang makisarita. Saan adito'y salas? Killjoy, awan nga min love na ka. Na. Pwe, bitter. Nay, nakasukat ka mo't Emma. Sa dino ti papanam. At the date ko na nang. Kitaam ka din ni Manong mo. Nakatugaw ijerwar. Kasla nagunag ti pampanunutin na. Kasano, awan love life na. Kalpasan anak ki asawa iti sabali jay girlfriend na. Dinan kayat ti makiayan-ayat. Ay, masikuranak nga road. At damat latan dito'y balay. Sayang jay intorpos na akin na maestro. Bayan nyo nanang, tapaapala. La 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 la. Nanay. Ta dito'y pa'y matsangwanak ti pagmikmik apa mo, chika Emma. Apay, dakas. Ne, kasla igagagara mo. At dagayam date ko ita. Di kinasaritak idirabi dito'y cellphone ko. Oh. Ni Brian day jay. Kutagkita kami tangal daw. Ne, kunak man no ko nam anasakit ti ulom. Awanin naikat adagos idi inawagan nak ni Brian. Kaya't asawan date na, asaan ati pain reliever ko ti agas na, no dikat L-O-V-E as in love. Na. Napan nakidate ni Emma, kunam bakay. Isumat ti kunan na. Naimbag pa'y tada ka date na. Ayam ni Mario ngay. Wen nga rod lakay. Napukaw mutten anaming pinsan ti gaganay gayan ti biyag na. Nanipod na ki asawa iti sabali jay girlfriend na. Mabuting samot nga gayatay. Iso anagado ti sakit nga agagalon na. Tanya ka no ngay matisakit na. Ay na, nasakit ka no ti tenged na. Nasakit ti barukong na. No kasta, amin tayo dito balay kitada saksakitin na. Kasmet kanyak kumarkaron samutan ti sakit to'y abaga. Na 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 na. Oy, Emma, Na, 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 Emo! na. pakilaban man dito yung madamdama. Wen, Manong. Ni. Naragsak dito kapsat ko Lupasak laang ti panagkaraid ko. Aglabaak adagos, Manong. Ay kat aglinis ka pa'y kuma, dito yung nagtibalay. Aywan. Kaya't mo, tairaman ko alinisan jay silid mo. Karkar na. Iwan Linisang mga raud. Kaya't mo, tasukatak ti kurtina, Manong. Aramidam da ita? Una, agsukatak ngamin iti kurtina dito'y balay. O di iraman kumutan jay silid mo. Ay ikat kay kayat kumanan O sige, Manong, aramidak day ta itangal daw. Ay sus, nagkagata talaga. Emma? O, apay, Manong. Ay, makapangpanganak man iti spaghetti. Mabalin ka di nga agluto ka madamdama iti spaghetti. Aywan kaya't mo ka di medyo nasamit kan creamy. Karkar na talaga. Anya nga tayo tinaknakan na na ito babae. Ay na,
Nasaya at magtaada ni ading mo nga agluto, tanay. Kas taunay matan ti sakit to'y abagak. Ne, Ay, kat no idi pa ilang ag-agalam day ta nasakit mo nanang. Agpa-doktor ka na. doktor manang, agas manang, ang mga nunaktangan lang day to'y. Ay, iso nga agsaksakit day ta abagam, gapo ta sulsulwam dagiti problema dito'y balay. Kahit asino kumangay ti mang tulong kanyak, sika, kat agpadatamat nga adda saksakitan na. Ni tatang mo, dandanin to pa'y saan mo ang makatakdar, gapo jay nasakit at tumeng na. Ay, Ay na, Mario anak ko, kano marigrigatan kan sapay ngamin ang makamove on, idi nakiasawa iti sabali jay girlfriend mo. ay ipalagip mo manay. Nagsakit alagi punday ta apasamak nanang. Kita man day ta, napugtuak ka. Iso nga agsak-sakit ti barukong mau, gaputa ka sa pulam ti agayat ken ka. Ah. Ay na, agbiro ka nga minun iti girlfriend na saan matadakas ka? Ay, wen nga rod nanang. Makapadipres mo ti kasasaad ko. Awan lang nga rod love life ko. Ako na ni Emma. Awan pa'y trabaho. Ay kat agsubli ka manen amang isuro. Agbiro ka iti armem, tapno maikat dagiti saksakitam. Kitaam ni ading mo nga Emma. Oray anya ti ipatrabahom, ragragsaken na nga aramidam. Ay natumas, anya lang aruden nga iti ipasidamiken ka, no di mo kayat ti balatong kas kada okra asidaan, ket isumet ti adda. Ada nga rod sakit ka. Napride ka nga minunay ket, natangken ti ulom, di mo kayat ti agbalbalaw. Anya ang mapray da sasawumait. Ketun mo, day ta panagsigsigarilyawm, namin anon nga imbagakken ka nga isardeng mo, ngem di mo kayat nga ikatan. Ay, sulang nga rod mo tinabatbati abisyo kaon, ikatempay. Day ta nga rod ti rason, iso nga agsakit day ta tumeng mo. Saan ka nga agrikla-reklamaw? Ay, tumalda ka man. Ay na, nubagbagaan da ka. Di mo kayat adenggan, tati panunot mo, si kati ama iti pagtangan. Day ta pride mo ti agadaw, isaw ti pagsaksakitan day ta tumeng mo. Ne, agay glasses kan? Isumati ko na ti Doktor Manong. Daytoy ka numataktiga po nang agsaksakit ti ulo. Oh, bagay ko kadimo laeng no adda glasses ko. Ay, bagay mo matkiti Emma, kadoanak man gayam. Sa dino ti papananta? Mapanak agaplay iti trabaho. Mangisuro ka manen, Manong. Nasaya at mo, tapno saan ka laeng anakakulong dito'y balay. Maimbagan kan itinagado asakit mo. Emma, ikatangan nakman iti kende. Kendi? Ag kendi ka, tatang? Uwan, agkakatayak nga raod. Awan moten sigarilyo ang nakabulsa kada kayo. Ikate kung day taabisyaw. Barang maimbagan ti panagsakit ka. Nang runa to'y tumeng ka. Ay kat nasaya at ano kas na tatang? Idi pa nga ibagbagami nga isardeng yun ti ang sigarilyo. Sige, mabiit lang. Mapan kayo igatangan iti kendi. Nay, si kamot ti aglut-luto, Emma. Ni manong mo ngay. Agaramid ka no iti test dagiti estudyante na nanang. Iso asyak ti pinagluto na. Adda si daan? Adda gimatang ni Manong. Adda pa'y ginatang na abagas. Ay na. Nasaya at manukas ta. Tapno saan nga isupay a panunutag.
Saanan ngagsakit to'y abagak ngagpampanunot. Una nanang, taadan katulungan nyo kadagiti gastos. Kun, adda kamot nga agluto. Anya lakit din aya. Ay, makainanaak mo't laengan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay.